جه ناوەندا نوچەین ئۆریەنت نیوز زێڤار باش تەماشەبان هێژا دەستپێکەم هەرد سەر نوچە. لە گوندەوارێ کۆبانیە پەفچوون و کوشتنا 22 چەتەیەن داعشێ و لە سەرێکانیە و تلتەمر تۆباران. کۆشکا سپیە دبێژە جهەیە ئەسەد پێشەڕۆژا سووریەدا نینە و ڕێژیما سووری لە دۆمایە کۆمکوژیەکەی پێکتینە و نێزی 5 سیڤیلی دکوژە. ڕزگارکردنا سێ گوندên استراتیژی لە کەرکووکێ و لە مووسڵێ تۆباران و کوشتنا 23 چەتەیەن داعشێ. ناوەندا چاپەمەنیە YPG ڕاگەهاند کە لە گوندەوارێ کۆبانیە و دە ئەنجامە ئۆپەراسیۆنەکە لەشکریدا هێزن YPG 17 چەتەیەن داعشێ کوشتن و 10 چەتەیەن دن بریندارکردن. هەروەها و دە چارچوڤەیە vê ئۆپەراسیۆنێدا کە لە ژێ ڕۆژا شەمیێڤە لە دەردۆرا گوندێ قەرەقۆزاق پەفچوونە دە ناوبەرا هێزن YPG و چەتەیەن داعشێدا دقەومن و دە ئەنجامە vêyekê بیرحسە و پرا قەرەقۆزاقê ڕزگار بوون. هەروەها دە داخوایانیە YPG هاتە ڕاگەهاندن کە ناوچەیە منێفێ کۆر پەفچوون دە ناوبەرا هەردوو ئالیاندا قەومین و دە ئەنجامێدا 5 چەتە هاتن کوشتن. لە ئەنیا تلتەمرێژ vê پەفچوون دە ناوبەرا هێزên کوردی و چەتەیەن داعشیدا دقەومن. لە گووری ژێدەرێکی کوردیەک و هێزên کوردیە دەرباسی گوندێ تەلنەسیری یê ڕۆژئاڤایی تلتەمرێ بوون و لە ور و دە ئەنجامە پەفچووناندا وان gelek بارگehên داعشە wêran kirin û 16 çete kuştin û yên din jî ji wir reviyan. هاتە ڕاگەهاندن کە لە ڕۆژەڤایی باژارێ سەرێکانیە پەفچوونên giran di navbera hêzên YPG û çeteyên Daişê de qewimîn. هەروەها و لە گووری ئاگاهیên dawî ku li gundê Aliye pevçûn qewimîn û gelek ziyanên maddî bi wesayîtên çeteyan bûn. بله تماشاوان هێژا ئەمێ ئانەها بچن عامودێ و ji wir bi me re ye ciwan Elkurdî nûçegahanê me ciwan êvare te bixêr rewşa meydanî li Tiltemrê bibûre li Serêkaniyê çi diqewime aniha? Belê Riyad xwe şerê ew şerê giran hîn berdewam e lê piştî şerêgekî dijwar di Tiltemrê di navbera hêzên YPG û Daeş dixwast vê barê xwe sivik bike lewra êrîşî hin navçeyên ew navendên ku dibin destê YPG de ye li gundewarê Serêkaniyê lewra wan êrîşî tilxenzîr kirin êrîşî Hewas û gundê Hewas û Dêban û Tilmedan kirin piştî got êrîşî hicûmî van gunda kirin destdanîn ser lê hêzên YPG bersiva wandan dîsa destdanîn ser gundê Medan tenê û niha şerekî pir dijwar li aliyê navçeya Aliya navçeya stratîjî nêzîkî Riya Duwelî ya goge parêzgeha Hesekê digihîne Til Abyadê xwe û ew nefsa Riya Duwelî ye Riya Helebê ye xwehîn ew pevçûnên dijwar li wê dekêne tilxenzîr xwehîn jî şer berdewam li wê deke li gorî agahiyên gihan me Riyad xwe hêzên YPG derbasî tilxenzîr bûne lê temamî hîn destdananî ser hîn hêzên Daişê bi wê piştgiriya xort bi medfeîya û bi hawina ew di ber xwe didin û piştgiriyek pir xurt ji xwe re anîne wê deke lê li aliyekî din jî hêz firokeyên hevpeymana navnetewî dîsa ew jî li ser ezmanê Serêkaniyê û gundewarê wê ye ji dode êrîşî navind û navçeyên û seytereyên rêxistina Dewleta Îslamî Daişê ev pevçûnên dawî li Serêkaniyê ye. Belê ciwan em dixwazin bi te re berê xwe bidin Tiltemrê gundewarê Tiltemrê çi agahî li bate hene hate ragihandin ku hêzên Kurdî derbasî Tilnesîrî bûne? Belê Riyad xwe vê sibê şerekî pir dijwar li nêzîkî Tilnesîrî ew navçeya şer e navenda şer e bi
العنية تلتمري دنافبرا هيزن يفقي وسوتورو ودنافبرا رخصنا دولة إسلامي بيسبي فروكين ريجيمي إريشي جندة النصري كرن بتايبت كنيسة هاوي أو وكنا فندك سركبوش رخصنا بفتاة إسلامية وبدوفي إريشي ده شخوا دور دشكتن دت النصري ده وبيرا بيشكتن عالية هزن يبقى وسطورو ده بباليوه ده چون والعالية كي دنجي الجور هات راغاندن دكمين رخصنا دولة إسلامية هاتن دانين وتيدا دوازده كشتين رخصنا دولة إسلامية وبينج يصير الجور آگاهين جيانا نزيكي جنده تلجوراني أو دنافرا ريا تلتمري وحسكي دهيا أو ريك سركي بودجهينا جو حسكي دجهينا تلتمري ونها طان هاجي خوشر هين بردوامه جاليه خدا نزيكي غيبش جي رخصنا دولة إسلامي بهاونه وباباران ومدفعيه جوده كده ببالي نافندا باجار تلتمري جوغانا باجار بخوالا هي سيفيلان او كوجبر بونه بالي باجارو كدنده بله زور سپاس جوان الکردی نوچگان ما کو تجا عمود لگل مبود دنباش لترکیه لباجار عنتابه و ببنای چارمین سالوگر شورش سوری آهنگک موزیکی جهل پارتیا یکیتیا دموکرات سوری و پارتیا دادمندی هر وها هن رخصتين دن لداركت هفدم دشاهي ده هجمارك جنونر انكسه وين حكومة سوريا دمكيجي بشداربون آهنگ به چند گوتنان لسر دولمندية سوريا جهيلا گلك كسين سوري هاتا دست بكرن پشتره هن استران عربي و كردي جهيلا هنرمندا كرد لاوا مسلم هاتن پیشکش کرن و دوی دمیده خورتکی کرد آلا کردی را هجت لأویک نلگوری خواستکا برپرسین آهنگ بو و جهيلا خواه اندامکی جوان برپرسان جوی خورتی خواست کو آلا کردی داخینه هر وها اف بو سدما نرازی بونه جهیلا هن جوان کرد و پشتره برپرس آهنگ جلاوا مسلم خواست کو استرانان برا وستینه و ری بده زلامکی کو هن سرودن اولی بخوینه هر وها یک کسین کو خواستنه کو آلا کردی وره داخستن او اندامکی کرد جه پارتیا دموکرات سوریه و ناویوی عبدالباری عثمانه نحن جميعا أكثر. شكرا جميعا. جيجرا بردفكا وزارة درف يا أمريكي ماري هارف لسر مالبرا خواه يا تويتر راگهاند كو وزير درف يا أمريكي جون كيري بيچاره مايا كو دانستاندنان به أسد ربكا داكو كريزا سوري بداوي ببه. هر وها هارف دا دیار کرن کو سیاست امریکی درباره سوریه زلاله کو پیشاروجا سوریه و بی اسد به هفدم کری نگوتیه کو او هفدیتنن راست لگل اسد چه بکه
جه آلیا خفا بردفکا وزارت درو یا بریتانی را گهاند کو جه اسد لسوریه نمایه هروها و ده هفته بوری ده وزیر درو ی بریتانی فیلیپ هاموند دابو دیار کرن کو بریتانیا هر دم رژیم اسد دکه بن زخته داکو او کریارن هویتی لدجی گل سوری براوستینه. جاء آلية خفا سروك رژیم سوری بشار الأسد و دریا هفدیتنا کده لگل تلفزیونکی ایرانی برسفا وزیر دروی امریکی جون کیری دا و گوت ام لبندا وینا کو اوه چبکه ام تنه گوتنان دبیسن. هفدم اسد راگهاند کو اگر روان گوت اسد بمینه آن نمینه بریار داوی یا گل سوریه و دوان 4 سالان ده ام گهداری خستکن گل مبون و تکلیه تالیه نسوری بمره تننه. لگندوار شامه ده 48 ساعتین بوریده دی سافروکین رژیم باجار دومای توب باران کرن و کمکوژیه کمزن لور چیبو هروها همان جدران دانه دیار کرن که ده انجام اوه توب باران ده بیتری 6 سویلان جیان خوش دستان و در دورا سیسدن دن بریندار کتن و بدهان جوان برینداران روشوان پری زحمته هروسات زانین کو پشتی کو جیش اسلامیا لدومایه همو خالن خوین لورگرتن تچکدار دو هندری باجر ده نمان هر لگندوار شامه چالکوانان راگیهاندن کو کتیبین ارتش آزاد و پشتی پفچونن تند به هزن رژیم را وان هجمارک جاواهین رژیم کنترول کرن هروسا هات دیار کرن کو ده انجام اوه اپراسیون ده بدهان جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن ده همان دمه ده لتاخا جوبر ارتش آزاد خفکک جهزن رژیم رودان و ده انجام اوه ده هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن لآلیه کیدن فروکین رژیم آواهی المعلمین یا لتاخا جوبر بموشکن گرماهی توب باران کرن و او بتواهی ویران کرن لگندوار لازقی ارتش آزاد خالن هزن رژیم ین لباجار قرداحه بموشکن گرات توب باران کرن هروها لگند شبطلیه جی ارتش آزاد بارگهن هزن رژیم و ملیشین شیعی ین کلور بجه بونه بتوپن هاون ارمانج کرن و هاتا دیار کرن کدوه توب باران ده بدهان جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن ده همان دمه ده ارتش آزاد خالن لشکرن رژیم ین لچیای دورین بموشکان توب باران کرن بگو انجام وارا ناس کرن لباکوری گندوار حلب عنیا شامی یا ارتش آزاد ده داخویانیه که دراگیهاند کوه و پشتی پفچونن تند بچتین داعشی را گند القرمل و باخچین غرناطا ین لنفچه فافین کنترول کر و دازانین که ده انجام ده گلک جچتین داعشی هاتن کشتن لهیلکدن لتاخ عامریه و دیا اپراسیون رزگار کرنا حلبه گروپن لشکرن رژیم ین لور بجه بونه بموشکن هاون توب باران کرن و هات دیار کرن که ده انجام ده گلک جلشکرن رژیم هاتن کشتن لديرا زورج در میدانی راگیهاندن که فروکین رژیم ین لشکری بیرن عمر و تیم ین پترول بمباران کرن هروها لدر دورا باجاروک الشولا پفچونن تند نورا چتین رخستنا داعش و هزن رژیم دا قومین لآلیه کیدن بجیشکن باجار دیرا زوره دانزانین که جبرکن بونا درمان و خوارنه نخوشیه کذبه لتاخن جورا قصور و هرابش ین دبن کنترول رژیم دا بلاویه لسه گوشه جغرافیا ده ناورا گندوارن درع قنیت روشامه ده هنجه دران راگیهاندن که پفچونن تند ده ناورا ارتش آزاد لهلک و ملیشین شیعی و عراقی لهلک دن ده قومی هروها هنجه دران دانه دیار کرن که ده انجام وان پفچونان ده هجمارک جهازن ملیشین شیعی هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن ده همان دمه ده فروکین رژیمه گندن باجار درعه توب باران کرن بگو انجام وی ورن ناس کرن بولتنا ما بردوامه و پشتی ناف برکه کنکوژیا حلبچه و بارانا مرنه
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لگندوار کوبانی پفچون و کشتنا 22 چتاین داعشه و لسریکانی و تلتمر توباران. کوشکا سپید بیجا جه اسد پیشروجا سوریه ده نینه و رژیم سوریه لدومای کمکوژیه که بیکتینه و نیزی 5 سیویلی دکوژه. رزگارکرنا سه گندن استراتیجی لکرکوکه و لموصل توباران و کشتنا 23 چتاین داعشه. لا گندوار کرکوک جه درکی اولکاری جهرما کردستان را گهاند کو هیزن پیشمرگه گندن وحده سعد و خالد رزگار کرن. هر وهاو لگوری همان جدری کو به هفکاریا فروکین هفگرتنا نافنتوی هیزن پیشمرگه کاری بون کو چتین داعش جه در دورا قازا داقوق درخینن و او تا ویگا وی تا پفچون دناف برا هر دو آلیان دا دقومن. لا هرما کردستان جدرکی میدانی را گهاند کو هزن پیشمرگه بارگاه چتین داعشین لنافچه غابات آگریدای باجار موصل به جهبونه توباران کرن. هر وهاو لگوری همان جدری کو ده انجام توباران ده 23 چتین داعش هاتن کشتن. هجای برخستنه کو توباران پیشمرگه جه دست سبه و دست بکر و ناو و درباره ناو 23 چتین کو هاتن کشتن هاتن بلگه کرن. هر وها وصایت نوان چتیان جی هاتن تکشکاندن. ایرو ترم 8 شهیدان بو بجار حلب چای ده ورن و گوهستن کو او ده سال 1988 ده کمکوژیا وی بجاری ده شهید کتبون و لسر سینور ایرانی هاتبون و شارتن. ایرو ببونایا 27 سال وگرا کمکوژیا رژیم بعث العراق در حق کردن حلب چای کو تیدا بهتری 5000 میر جن زاروک کال و پیر بون قربانی. لباجار قامشلوی سال وگرا 7 کمکوژیا حلب چای وک هر سال به بیر هات. کمکوژیا حلبچا کو پارتیا بعث العراق در حق کردن حلبچا پیک آنی بو و او جارا یکمین بو کو لسرانسری جیهان چکن کیماوی لدجی سیویلان پیک بکارته. سالڤگەرا 27 کۆمکوژیە حەلەبچا لە سەرانسەری جیهانێ تێبی بیرخستن. هینا دەنگێ زارۆکên حەلەبچا دگوهێ مرۆڤاهiyê de zingile dayê bêhna sêvan tê. Li Rojavayê Kurdistanê ev ê 27 sal xelkên Rojava di heman dema kۆmkujiyê de di kolanan de rêz dibin. Li Qamişlo mîna her bajarekî Kurdan bêdeng dibe. نەتەنێ حەلەبچە وەک بوویەرێک هات ناسکردن بەلێ کۆمکوژیەک بوو و باندورێک gelekî mezin li civaka Kurdî kir lê nivîskar û roşenbîran kir li civaka Kurdî kir ku di wê demê de bi dehan zarokên Kurda bi navê Helepça hatin binavkirin bi gelek nivîskar û roşenbîr bi dehan eger ku em nebêjin bi sedan gotar û lêkolîn û helbest li ser Helepça hatine nivîsandin. Kiryarên desthilatdara Ba's li her du qiraqên çemên Dicle û Feratê, Ba'sên Iraq û Sûriyê bi heman mêjiyê nêzî gelan dibin
و کۆمکوژیە دەرحەقێ وان دەپێکتینن. ئەو کیمیابارانە و ڕژیمە بەخسی ئاوێتە سەر باژارۆکێ حەلەبچە 5,000 کورد تێدە ژیانە خۆشدەستدان دیمینە داغێک دەئانیە vêrî jîma behsa li Iraq û Sûriyê de ji ber ku di heman demê de ramanek dişopandin. قوربانên komkujiya Helepça li kolanên Qamiş lo hat bibîrxistin û qurbaniyên 12 Adarê li kolanên Helepça hat bibîrxistin. Êşavî milletî yek e. Tevî hemû êrîşên gohatin ser Rojavayê Kurdistanê de lê ta anha milletên Rojava komkujiya Helepça ji bîr nekirine û her 16 mehê ji bo va xelkên ê gojiyana xweşdest dan ji ber çekên kîmyayî bibîr tînin. Ji bajarê Qamiş û Boriyên News. Ekrem Salih. بله تماشاوان هیجا آنها جهرما کردستان ج باجار حلبچای به مرای برز ادیب محسن ادیب نفیسکار برز محسن افاره بخیر د بیرانینا حلبچای د تشد کاری جمره بیجی ام زانن کو تو کسکی جنشتجین باجار حلبچای به بیرانینه تشد کانی جمو تماشاوان مره بیجی بەڵێ ئێوارەی بینەرانی بەڕێزتان باش بە پێویست ێزانم لە 26 ساڵەی ساڵیادی جینۆسایدی هەڵەبجەدا سەری ڕێز و نەوازش دانەوێنم بۆ خوێنی ئەو 5,000 شەهیدا و سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان لە ڕاستیە ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگە باسی بکەم ئەوەیە کە دوژمن هەر لە خۆیەوە هەڵەبجەی کیمیاباران نەکرد بە بێهۆکار کیمیابارانی هەڵەبجەی نەکرد لە ڕاستیە بەهۆی ڕۆحیەتی شۆڕشگێری و بەرەنگاربوونەوەی خەڵکی هەڵەبجە و هەڵەبجەیەکان حزبی بەعسی شۆڤێنی هەر لە دێر زەمانەوە دوژمنایەتی ئەم شارەیە کرد تا ئەخیر جار لە 16 ڕقەکەی تەواو کۆبوویەوەەوە بەو جۆرە کیمیابارانی هەڵەبجەی کرد و قەت هەمومان نەزانین کە زیاتر لە 5,000 کەس شەهید دەبێ زیاتر لە 10,000 کەس بریندار بێ شارێک بە تەواوەتی خاپوورە بێ و هەمووی ئاوارەی وڵاتانی دەوروبەرە بێ یعنی ئەوەی کە زۆر گرنگە لە ڕاستی ئەوەیە کە لەبەرەوەی کە خەڵک هەڵەبجە و هەڵەبجەیەکان مێژوویەکی پشنگداریان هەیە لە شۆڕش و شۆڕشگێڕیا لە بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆر و دواکەوتوویەوە هەر لێرەوە لە ڕاستیە بازی ئەوەیان داوە لەلایەن حزبی بەعسەوە بەو جۆرە سزا درراوە بەو جۆرە کیمیاباران کرا کە لە ڕاستیە ینی ئەم تاوانە لە مێژووی مرۆڤایەتیا زۆر کەمە وەک پەنجەی دەست ئەژمێرێ هەر لێرە شەوەیە لە ڕاستیە هەڵەبجە وەکو شارێک تەمسیلی کورد دەکا وەکو نەتەوەیەک و لە ڕاستیە ڕەهەندێکی ئینسانی و مرۆڤایەتیشەیە شناسێکی ئینسانی زۆر گەورە وەرەگرێەوە لە ڕێگایەوە کورد دەناسێ بە هەموو دنیاوە لە ڕێگایەوە لە ڕاستیا بۆ مەسلەیەکی زۆر گرنگە کە ئێمە لە ئێستایا باسی هەڵەبجەکەین و یادی کیمیابارانەکەینەوە هەڵەبجە ئەبێتە 19هەمین پارێزگای عێراق کە ئەمە لە ڕاستیا لە ڕووی ڕەمزیەوە مەسلەیەکی زۆر گرنگە چونکە هەر ڕۆژێمەی کە هەڵەبجەی کیمیاباران کرد بەنیازی ئەوەی کە لە ڕێگایەوە نەتەوەیە قڕکە ویستی هەر بەدوای ئەوەیە وڵاتێکی وەکو کۆیت بکا بە 19هەمین محافەزەی عێراق بەڵام خۆشبەختانە لە دوجارە بەرەی حەق و بەرەی کورد و کوردایەتی سەرەکەوێەوە ئێستا هەڵەبجە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لەسەر داواکاری و فشاری خەڵکی هەڵەبجە و کۆمەلگای مەدەنی لە هەڵەبجە ئەکرێتە 19هەمین پارێزگای عێراق و خۆشبەختانە تا ڕادەیەکی زۆر لە سەراسی پەرلەمانی عێراق و حکوومەتی عێراقیش احتراف بە پارێزگای هەڵەبجە کراوە بۆیە لە ڕاستیە ئەمە سەرکەوتنێکی ڕەمزی و سەرکەوتنێکی نەتەوەیی زۆر گرنگە بۆ هەڵەبجە و بۆ کورد و بۆ کوردایەتی بله برز محسن يعني بري 27 سالان كمكوجيك جهيلا بارتيا بعث و لدجي قال كرد لحلبجة بيك هات ومالباتا وجي هنج قربانيان بون لسرفيه كي تشد كاريج مرة بيجي هروها قال كرد وتا تا كنج بقرباني با وتا كنج راستي فان كريارين هوفيتي ورا لە ڕاستیە تا خەڵکانی تاریکبیر و تندڕە و سەلەفی و دواکەوتوو هەبن و تا ئێمەش وەکو کورد و خەڵکی کوردستان ینی نوێخوازی و ئاشتی خوازی و ژیان دۆستی بەناخمانە بەرجەستە بێ ئەم سرعاتە و ئەم لبلانیانە ئەبێت بەڵام ئەوەی کە گرنگە لە ڕاستیە ڕۆحی بەرگری لای ئێمەی کورد زۆر بەهێزترە لە ڕۆحی شەڕەنگێزی و ڕۆحی مەرگدۆسی لای
بەعسیەکان و لای داعشەکان کە ڕاستیا ئێستا وێنەیەکی تری بەعسیەکان لە ڕاستیا لە داعشا بەرژەتکە بێ و ئەم ڕۆحی بەرەنگاریە لە ڕاستیە مەسڵ لە هەڵەبجەیە بینیمان لە 2014 و سەرەتای 2015 لە کۆبانی و لە ڕۆژئاوا بینیمان کە من پێم وایە ئەنی ئەو هێزەی یان ئەو بەرەنگاری لە هەڵەبجەیە ئەکرا هیچ فەرقێکی نییە لەوەی کە لە کۆبانەیە کرێەوە لە کۆبانەیە کرا و ئەو هێزە لە ڕاستیا هەردووچیان یعنی دوو دیوی دراوێکن و هیچ فەرقێکی ئۆتۆیان نییە و ئێستاش ئەوەی کە داینەمۆی ڕاستەقینەی بەعسە دوو تەفەورە باڵین دوو ڕەوتە دوو گوتارە یەکەمیان گوتارێکی عروبی کە لە بەعسی زمان خۆی بەرژەستەکە دووەمیان گوتارێکی سەلەفی دواکەوتو تونڕە و کە لای بەشێک لە داعشەکان بەرژەستە بێ و ئەمانە بەردەوام شەڕی ئێمەی ئازادی خواز و ئێمەی ژیان دۆست و ئێمەی کورد پەروەر و ئینسان پەروەر کردووە و ئەم بەرەنگاربوونەوەی بەردەوامەوە من دڵنیام لەوەی کە لە نەتیجەیە لە ڕاستیا بەرەی ژیان دۆست و بەرەی مافپەروەر و ئەمانە بۆ بەرەی دیموکراسی خوارد سەرکەوتن بەدەستێنەوە خۆشبەختانە ئێمە کۆرد لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە ینی سەرکردایەتی و ڕابەرایەتی ئەو بەرە مەدەنیە حەزاریە شارستانیەتی یەکەین کە لە ڕاستیاوە بۆ ئێمە ژەکای شانازیە بەڵام لەوە گرنگتر لە ڕاستیاوەیە کە ئێمە هەمیشە لە ڕووی سەربازیەوە لە ڕووی شەڕی پێشمەرگایەتی و پارتیزانیەوە سەرکەوتنی گەورمە بەدەستێناوە بەڵام ئەوەی کە کێشەیە ئەوەیە کە ئێمە هەنێجار یان زۆر جار بەداخەوە لە دانوستانی سیاسیە شکستمان خواردووە و سیاسەکانمان ڕۆبەڕووی شکست بوونەتەوە لە ڕووی دیپلۆماسیەوە بۆیە زۆر گرنگە لە ڕاستیا سیاسەکانی ئێمە لە هەر پارچەی کوردستان جەخت سەرەوە بکەنەوە یان بڵین فشار لەسەر کۆمەلگایە دۆنێگەڵی دروستکەن بەڵێ برێز محسن لەڤر ئەس دخوازم ژێتا برسا خواب جتا بكم بريز محسن يعني أنا شركي هوفيتي لدجي قال كرد الهريمة كردستان تشل سوريا جي جهيلا رخصتنا داعش يا ترور تكرن يعني تش فرق دنارينا تدا توك نفيسكاركي كرد تش فرق دنافبرا بارتيا بعث ورخصتنا داعش هيا لغاية فرق شيء أو تونية كبير ما نتي يعني أو كتمثيل داعش أوين أو بوتارة تنبوي كلا كش داعش ويا بوتارة كمان برزود مسكين على زوج يقولين ويا كتير شكل مزوانة سببه بله خویایا پسکریکک تکنیکی دنگ دهیا برز محسن استقلکی سپاس تکم لسر بشداربونا تا لگل ماد و بونه دا برز محسن ادیب نفیسکار جباجار حلبجه گوت لگل مبو زور سپاس سروان آگاهیان لباجار عفرینه و ببنای سالفجرا کمکوجی حلبجه هجمارک سیاستمدار و آلیین سیاسی کردی هر وها جماورکی مزن جنشتجین باجر مانگرتنک لدارخستن. بله تماشاوان هجا امی آنها برای خوابدن المانیا باجار بخم لگل مای رومانفیس جان دوست برز جان دوست وارت بخیر ده بیرانینا سالوگرا 27 یا کمکوجیا حلبچه تچد کاریج مرا بیجی لسرویه که ایوار باش بوده که کریاد بوده تماشاوان باش کردی اورینت تیوی براستی اف يعني بويار يعني بمناسبة كومكوجيا حلبجة دو وجدان هر کسی کی کرد هاتیه چاندن دو وجدان هر مروفکی بخود هاتیه چاندن که رورشیا دستلاتداریا شوونیست صدام حسین بو که خواست ری لبر داخوازن ملت کرد آزادیه دا بگره بوی آوای هوویتی
به هزاران کس جن زاروک پیروکال کشتن در روژه که در عینی دمه که در وقت ایروژ 16 مهی حتی 17 و 18 مروف نزانه چی ببیجه براستی دیتون و گوتن نابه یک مبری بحثا و کارساته دکر مدانی بیرا خواه وکنها و رپورت خواه دجی درخست مانگرتن هبون خلق دساکنین لی از بخواه چون من حلب چه زیارت جی کر براستی جی دیتون و گوتن نابه یک دما کت دچی سر گورستانا قربانیان حلب چه اوقاس 5000 گور لدو هف ریزکرین زاروکن جنن خورتن پیروکالن و همو بناب و همو ب يعني مروف دزا بيد حساقو تشتكي مزنبو او كارسات هان يعني هر كاس في وي جاني ببينا هر جنيزيك فبيبينا تاكو بزانه بچ قاسي جرام بو چ قاسي وجدان كردان دا ايش كان مزنبو بله بريز جان دوست يعني از دخوازم لفر برسك دهمان مجارده لي برسك نيف سياسي اشتبكم يعني هن آلي هنا تا روجا ايرو رحمه لسر جاني صدام حسين دكن ودهمان دميدجي او بخا شرمزاريا اسد وكريار ريجيماوي لسوريا دكن لسر فيك تو وكن فيسكاركي كرد دوزا كردي دا دوزا كردي لسوريا وتشل دفرن دنجي دشوبيني تشد كاريج مرا بيجي افتشتكي براستي جهه يعني بالا مرو دكشينا مرو عجيب دمينا ظلمه هيك ربا او ظلمه يعني تشتكي بشار اسد نهادك خلكيه دكوجا صدام جو ساكر ايغو رحميل صدام بك غرق رحميل بشار وباف بشار جي بك يعني تجاري مروف نكار خو بك دو بارچا كي ديجي صدام بيان اليغري صدام با وهمان دمي دجي ببا ديجيتيا رجيم اسد بك يعني افال باتو كسي از بيجم غرق قبول نبا وجدان مرا قبول لا كنا ايروكو ازله لهمبري هتلر مثلا كريارين هتلر الدجي ويما از هتلر ناس ناكم دايركت بيجي كونكريت ظلماوي لسر قال كلجي ناغو لي ام دزانن مروفكي ظالم بو بصدا بمليون انسان كشت جبوي هاويجي مثلا رحمه هلا وتشتكي يعني مروف نزانت تشد ليوان ده هي اللي رحمه صدام بكي وي وك انسانكي هجاي رحمه ببيني او بديتنا من تشتكي دوري نرخين مروفاتيه بله بريز جان دوست دنرينا تدا يعني حلبچه ايرو جارك دن دوباره دبا چل شنغاله و چل كوبانيه مخابن يعني بوي اواي ام هيفي دكن دوباره نبا لي في داويه براستي جملتي كرد قالك قرباني دان لهمبر ايريشا داعش وهيزن تندرو بتايبتي لكوباني ولشنغالي وحتى نهاجي لانين موصله ولا انين دن وان شابرين كل نابرا سينورين كردان وداعش ده قالك قرباني تينا دان مخابن تاريخ ما بفيرانجيا يعني بري ما بهايك وام لهمبري رجيمك شوفينيست بون رجيمك بيجن عروبي شوفينيست بون نهاجي ام لهمبري هيزن رشن طارينا اسلام جبوخ كرنا برده بري عربتي عروبات جبوخ كربون آلك وبلند كربون بوي آلي لسر سنگاما كيرو خنجر دچكان در هر وكي محمود درويشي قوتيه لي از بهيفيما او حلبچه جاره كدن دوباره نبا تشتيكو به لحلبچه دوباره نبا يقرتنا ملتي كرده يقرتنا هيزن سياسيه كرده لسرفيه من دخست از جتا ببرسم بريز جان دوست يعني تا كنج برساكو انا هال كولانا كرديه تكرن تا كنج قال كرد و قرباني با جديرو كرا هر وها چه آلین کردی ام بیجن بتایبت لهندری سوریه لهندری دفر سوریه چه جوان آلیان تی خواستن داکو گل کرد بپارزن دوزا کردی بپارزن چارسریا دوزا کردی لهندری سوریه وره کرن يعني راستي جاز ببيجم قوتن حتى ام دكارن ببيجم كارن درمان ببيجن جبو ملتي كرد جبو ملتي كرد خرط ببا بقوتنا كي مروف بيجا بلا هيزي وان الهف بكن بين جم هف يعني تشتي قلنا هال ام بيجن الروج افاتشيد لكردستان سوريا تشيد با تشتكي سه سالن روشن بيرجي وكاسين جريزيجي وبلاد جي دعو دكات بلا اب هيزي السياسي ببنيه لمخابن هيزن هريمي هنا ناف هريمي هنا كنا هلن
هێزێ مای سیاسی پارتیە مای سیاسی ببین یەک ئەنی لە هەمبەر ئەف هێزێن تاریک و هاتنە هەبوونا مە ڕاستی خستنە خەتەرێ ینی بگوتنەکێ ئەسکارم ببێژم یەکیتیا بریارە سیاسی بەری هەموو تیشتی بەری دەمەکی لێڤەگەرە سیاسی چێبوو لێ مخابن ئەوجی بدیتنا من هەیەدی هێدی تێک دچە یەکیتیا بریارە سیاسی هەبە باندێن ڕەشدا ئەم بێژن استراتێجیا مەزندا ئەم بگەین هەبدوو بلا دەتان تەفاسیلێ بچوشێک هورگریاندا نەبین یەک لێ استراتیژیا مەیە مەزندا ئەم بگهێن هەبدوو ئەوە ئاهەری گرینگە بله زور سپاس رومانفیس جان دوست کوتج المانیا ج باجار بخم لگل مبو زور سپاس سروان آگاهیان دماته بمینه بخیر ل باجار گرکه لگه و به بونای سال وگرا کمکوشی حلب چای مانگرتنک لدار کت و تیده کسین بشدار خلیک به دنگ لسر جان پکروان حلب چای سکنین وزيدا كدن كلو كاش خانان وزيدا كدن سري بالجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدا مجوبهم دي ساج خمان وكلان ودردان برين آخ ويلو دیسا بومبه و بارانه هر دری کردی مجدومانه دیسا نالا بریندارانه دنگی دایکا تیلیس هر لورگی وانه بابک بکه در خدا بیجه سر زاروکانه لی زاروک مانه بی نفس بی روح و بی جانه آخ بریندار میلون لحسكي وبسرپرشتيا نافندا براتي يا جواكا سيفيل پیشنگهك جلين دروتني هاتا پیشکش کرن هروها و لگوری نوچگاهان ماك و د پیشنگه ده چل جن بشدار بون نافندا براتي اف پیشنگه پشتی کورسا پرورده کو د درجاهيا هيفك ده دوم کر لدار خست مشروع حماية تمكين النساء بو تزويد تشل بيجني بيسحب مهنتها خياطة وبيسحب مهنتها تطريز تدريب محكي بنسر المبادئ الأساسية شروب خيطين طبعا بري وينا مجموعة ورشاك سر حقوق الإنسان شكر تركيز سر حقوق المرأة يعني أفجني جهات ورشة دربين عملي جمعون سير معرفي تشيبوا بأهمية حقوقها وأهمية تدبي وقت ده إنه مهناك جمعون هبه بحاولين خبي بعيشين وأسرتها خبي بعيشين مشروعي ما محكي طولي دربين سر تطريز وخياطة طبعا ماكينة هبون مدربوا عندن وإيرو مهك ختمي معرضة من أفا منتجاتي وانن بله تماشاوان نجا وک حرجار ما نافچین کردی لسوریه ما او چند کرتنوچه جوره آمده کرنه فرمو ام تماشا بکن یکیتیا کارگاه و سازکاریان لقامشلویه ناوندک و کارگاه نه کارگاهان جور بجور برخستن دکه وکر لکوبان پشتی کوجبو خوندکاران دیه که آداره ده دبیستان کات وکرن و دست به پرورده هات کرن دناوا پازار و جان ده هجمارا شاگرتان زیده بو لهرما جزیره کدروجن داویده لهمبری ایرشین چتین داعشه ده برخودان کمزن تی نشاندان لعالیه کیدن آمدکارین سمبولا برخودان و آزادی جشن نوروز تین کرن ناوندن چاند و هنر ین حسکه و دربسیه آمدکارین خواه ین جشن نوروز دکن دوی چارچوه ده کومن هنر پرورده خواه ین پیشاندانین جهرنگ این استران موزیک شان و دیلان دوام دکن لعفرین کومله آلیکاری یاخر خواز دا خویانی کرن که ده روژا یکشم ده مراسیمه که ده کومله خو وکر ده مراسیمه ده هجمارک جه کومله هرم آمده بون لحسک کمیته تاخ صالحیه
ناوندک ji bo komîteyê û çar jî ji bo komînên taxê vekirin. Navend di merasîmên cuda ku li taxê hatin li darxistin hatin vekirin. Li Qamişloyê rêxistina rojava a alîkarî û pêşxistinê. Alîkarî li 686 malbatên Tilhemîs û Tilbrakê yên ku ji ber êrişên çeteyên Daişê koçber bûne belav kir. Komeleya Atalya xêrxwaz û geşkirinê di merasîma vekirina boroya xwe de ragihand ku ew ê nexweşxaneyekê bi hemû beşên wê û navendek tendurustiyê ji bo çandina dest û piyan li herêma Efrînê veke. Li dawiyem herin ser Li gundewarê Kobaniyê pevçûn û kuştina 22 çeteyên Daişê û li Serêkaniyê û Tiltemer tûbaran. Koşka Spî dibêje cihê Esed di pêşaroja Sûriyê de nîne û rejîma Sûriyê li Domayê komkujiyekê pêk tîne û nêzî 5 kesî dikuje. Rizgarkirina sê gundên stratîjî li Kerkûkê û li Musilê tûbaran û kuştina 23 çeteyên Daişê. Bultena me li vir bi dawî hat dem baş.